Makathimo ihuriko ni muthuri to Makathimo no ritwa riu ri gutuika riu ithe akimutua ri ari gucirie kuma kundu athukumaga Miru tondu maritwa mau sana ni makuria Miru. Yes. Makathimo ri ni aratongotia delegation ya ya kanitha ya thuri in preparation for no June ikoragwo men's mental awareness month. Riu ni maraugite ni megubanga maundu maya ma June marauga nigetha mathie mabange mitaratara wega ri mathie maundu maya metagwo camping. Yes. It's a good idea. Makathimo to nake ni muthiangu ri ni urari na logistics ya kero cia guthie camping. Yes. Marakiwa mangiona mundu ngo ithatu ri na mongerere kindu kinini ri ni mekuota guthie camping ino ko ni athiko cigana ta ithatu inya ogwo no riu hendanga oya itura na raugire atiriri aigua thuri riu ni marathie camping ti athuri anini maikangirito miaka arauga he mucungu arutagira wira. Yes. Na muthungu ucio ri ni andira no horo ucio wa tours and travel koguo no ahote nake kumikiriria kindu mathie anda kambuni iriku kambuni iyo that partner of his. Yes. Marakimenya riu hau niki hau ni sama hau ni kidore kuragituika riu meguthie kundu gwitagwo riri the Masai Mara. Gicigirira kia Masai Mara. Yes. Kuria ku ngati hitukaga ruwi ita wild beast. Wild beast. Yes. Na marakiwa ngigwa ni muthungu ratubangira ri maundu mau mesama ninge kundu ku tuiguagwo tumeme-ini. Yes. Muthungu aigua nake uhoro ucio ri aruga gutie kindu kia tarumeria macokanirira uhoro wigie mental health na gikanitha aramahe cruise ici igiri. Yes. Iwe cruise ndikiragia atua iyo ndikiragia ndikuaga excess gwiciye ku andu rikenda kenda ndiri karuba ugasambaza hapana ndiri ona hane hangi ugasambaza hakonaga cool box ka barafu. Yes. Na ona maita maingi ni ukoragwo na ndihurite hapana iyo ni astarehe ni amiago na kururo ha iguru riu ni muthia okaroro guo riu ni marathia Makathimo akamera atiri wanjambia mbotige kurugama ndirugama ukura mini irugama girwo ku nie ndiroria ndirugama haha ri nyambe ndirorere andu ndi ngari iguru pana riu ni ukuona wika ruru kana kagege ni ndiraigua gwika guo koguo njuge harambe hapana riu twakinya nyamu-ini ri goko andu-ini ni ukuona ta mundu utari na meciria pega aca ni mungiarugama haha ndurere ngeithio kabi rugama hau mari tauro Auria maraigua Isaya ciregate maginya magwate Festus akirugameria imbere ona ithu ni tuhingurirwo haha ingura maginya andu agate Isaya wafungulie tu Isaya ni mukabira au anisa wafungulie tu au nitaenda tu pole pole waone sababu nikikimbia upepo itafanya nimekuruta ngobia niruhuho. Yes. Mai ngoro ni maragegire muno marakadu yes ya aya harambe iyo riu akiri therapy ya hakiri na ni mate kezi gokua kamusinga ya mahuthagira we waru tumori wigaji igoti riu thine imata muno guku ni kuhiuhire acha nie ndi kwenda no ugo mwai ngura hawi gururi ndaigwa tatwenja mari hau harahingirwo kwanjia guthuthua ngozi wetu ulitheria ningi na macoi mau manyu maona mundu ngano ni makamera one time
no marakungia siasa na unaona mathondetie na marugamite na furaje marugamite ya mbere bare kana hey ina hai eo ina ha kuhehia ino ho na ithuĩ tũtikĩgiragio nĩ mũtungacĩri maĩkinya-rĩ maraingĩra harĩa ona laimutia yes kwĩ ngĩti nyingĩ cia Masai Mara Masai Mara ngĩti nyingĩ rĩu he ĩmwe ĩkoragwo harĩa hetagwo na laimutia marakĩingĩrĩra hau Sekenani anga nĩyo ĩ ngumo mũno yes maingĩrĩra hau-rĩ nĩ marakinyia handũ marĩa ndereba ũcio atĩrĩrĩ wewe Kabila ama ulisema hizo naitwa Wafula sio Kabila Wafula kafuga hii kitu ya njuu sababu nimeona kijana laso sasa tumeingia kwa wanyama huko ni kwa mbogo patire ukoro ndio nikoro pana nyamũ ici na ti hingĩre rĩ ngai icio njogu ngai hinga nĩ njogu gũtũruta na mũniũrũ ĩkũrũma ũmwe kwa ũmwe rĩu harĩa maramakĩire rĩ nĩ makinya marerwo sasa tumefika ni hapa nitawapokea kwa yule ambaye anawapokea warodi asere haya wapi hoteli wapi hoteli ile sisi nalala tuliambiwa msungu anaweka sisi wapi kwake well, sasa mtaelekezwa mimi nimemaliza kazi mimi nitawakuja hapa asubuhi niwasungushe kidogo alafu tuendelee na ratiba ya siku zingine 5 siku mama ironi rama ya tirere makatimo ni mgani yes makatimo wewe na hiyo group yako watatu hema yenu yuko pale mtaelekezwa mtawakishiwa moto hapo nje haya salama wewe ukumbwa akuuliza tunalala hii Kiandarua yes is there a problem iko sasa sauti nasikia uko nje ni kama wanyama ni wanyama gani well predominantly we have a few lions around Miliothi they have not been known to harm anyone huwa sana zisumbuani na watu na sasa umesema kufuri ya hii Kiandarua ni hii nyororo nitakuingira bagi sasa hii sio kama kulala kwa chondo bado hii sasa ndio raha ya camping mzee kwani mko mmeelezewa hatukunjua ni hivi mimi sioni raha sana matire mathi camping wako na sasa pale mtoni naona pande hii ingine siri nini simekaa hapo kwa mtoni ni kama kitu na meta no hizo ni Nile crocodiles kwena nginya mamba guku ngai nyangi ngai neta na ule mtu anaweza songeseo hii kanyumba huko mbele katia ukuhereria roe muno na sasa hicho mamba mnajuanga saida zimesimba ya hizo ni ngumu zitoke huko ndio camping ando mathia otire thitima otire ki nigetha hakiri ciekete hakiri ihorere mwakirio ke bonfire hau muri story yes leo magia ke bonfire maigua toro marageria gwika atia gukoma maraigua akahora na athimu iduadi wanjambi oi we hau kiondo-inĩ kĩanyu nĩ waigua ũguo kĩondo ta hingũra nyororo kidogo niona ndiranĩrĩra yahota kũmenya harĩa ndĩigĩrĩire mwena ũyũ nĩ mbogo irahĩtũka Oleo ndio gũtũritũhĩra tũrokire kũhoreria meciria na hĩndĩ mararuta wĩra ta arutwo
Mumatwari ndamahete orientation ya camping. Wala marakinyire gucungari. Mokirari. Makiarangia hau ri. Uria riu urarora ku aroka aramera ati. Naona mmelala salama. Ai si sana. Lakini tulijaribu kupata usingizi. Kama naona mlikuwa mpaka na wageni. Maona athiri kwina makinya. Makinya make. Magera te hau hema-ini ya makathimo. Si ni makanyagio ya Simba. Oi muruthi ni uratugirite. Ngai. Maragia riu uhoro wa kurara njari. Maragia kugikono kuonwo mukawa. Ni twetherwo kundu turaigira nyumba. Kundu kwina sineka. Sineka. Makinya biũ na ĩgathiũrũrũka ĩrateremete hau mũrũthi wa mũgoma. Kĩandarũa gĩkĩ kĩa makathimo rĩ nĩ tahe mũndũ ũrendaga gũcomora kuo. Na nĩ kwanja ngĩgĩthitwo nĩ kwenda kũrũgama ũtukũ ndĩraigua nĩ ũhingũre nyororo ume. Athungu nao nĩ magire gwĩtigĩra gĩkuũ. You having fun? You having so much fun, huh? Aritũrũ. Very not necessary. We're so happy to be in Africa. We love Africa. No, we have been born here. It's not the way you think. You guys are having so much fun. Would you like some we cannot outside we can move December. Andare ma thinkaga no igua mauga. Ni mũigugu no tũthire itũra ritũ rĩngĩ thirathuri ũguo. Na twĩ gũkũ ithuothe. Wanja tawe mũkuhĩ we indu andi no merio nĩ gĩtarara. Athũngũ maika thikũ ici tũrĩ maikaria kũu. Athũngũ maramera it's no big deal. I was attacked by a rhinoceros. Gay. Wewe ruite nginya na huria. No, it's not big deal. I just went up a tree and then he got tired and he went and left. Hey, guy. Metherwo toro kundu kwina nyumba nyumba. Tuko haika maragucia kanyoro hani. Makaro. Nyama ikiri njegai. Igo gutiga wambui murindu itaretigira. Wambui murindu na thwari gaiti cia mugoma ri. Toro nĩ ndĩrerwo wega kũrĩa tirũire kũrĩa rĩ iria nĩ hiti na nginya wa mũtĩrĩ ikothongo maikaraga ũũ niĩ ndikwenda nĩtũthamĩrio kũndũ peace 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 kũndũ mũndũ arakanyĩra Nikundu naringa nyumba na nyororo ta igoti. Rĩu karahũrio nĩ ũguo ndĩraigua nĩ tũngĩthiĩ na kũrũĩ. Tũragĩkoma ta mũndũ e jaketi-inĩ. Koma jaketi thĩinĩ. Na nĩ megũtũria memory cia camping. Nĩ marĩganaga ng'ano. Kũrĩa kwa rũgongo marahũra andũ mũno. Mũrũthi ndĩrawĩiguaga ngawĩra kwĩra. Togabo. Tokabe. Shoo. Na mũrũthi nĩ mũng'etu. Kwanja wa njamba rĩ. Nĩrokire narũa hau ũtukũ mũgima. He wa mũgomo ũrarĩ na mũrukĩ. Rĩu
Kindre eh ni watigeire mambura mena kuria rongo rwa bururi twari haha mande na gitowero muthenya wa Madaraka Day yes na makiamba magituma kia tondu tutirigite igongona riguthira tene oguo andu aingĩ ona mokirire magikora Madaraka ni mathirire neguo ekondu kuu na kuone ndi araga riu ya rita ri ni rekirwo gwitene muno acio na ngiona mbica ndiratumagirwo ni murigo cia andu makiingira thaa 10 cia rucini kurakiana ta kwena riua kuu na kuo riua ni rikinyaga tene ni rirokaga riraga kuo riu eka video karadura unzio guo handu heho president Dr. William Ruto arageithia andu guo akirisivo it's being received somewhere yes na mundu gutwo Andan Nduare ri akorwo waziri wa ugima wa mwiri niwe waziri wa health andu ma complain kidogo kuu mateta makome milioni kwaja ni undu wa SHA na kuna he andu aronekana akiruta mundu govia akanengera kinde kia harukia Nindirakonire I think mauma Madaraka ri president ni athia kuhingura thibitari wa G I think wa G level 5 yes riu of course no nginya president ekinya handu agithagano ni arugamiriri akora ka delegation yes na ni makihumbete we matonyo ma wira riu gwiciria Nduare aronire haya ya tinanengera kinde govia na andu arogoro kuu ko mationa kaundu kau gekega no they can't ona ni ndinona gekega ti kega ta mundu kiumbe ni tondu uria muthiana mundu na tatu muthoni handu ukona hoka mutumia mwana ku akamugutha rithu tondu we danane it's not good ndironire kaundu kau gatina ngomana wega andu kuu rugongoro no igwe marega thina nataka tuseme kitu moja na ni vizuri mjue mtahesimu kiendeke mawaziri wadogo sana wanakuja hapa kutoa watu kofia ziko na jasho za wengine mtu ameshinda unajua sasa waje huko jua ni kali mtu amemweka jasho kwa kofia yake na kofia yenyewe ni nyeusi alafu ni merchandise Deputy President mnamuvaliza merchandise kofia imevaliwa na mtu mwingine kofia iko na jasho ya mtu sijui ama kama ni raia mnakuja kuwekelea Deputy President na wekelewa anapatiwa na waasiri yeye ndio anavaa toe mtu kofia avalize mwingine mnakuja kumuvaliza wewe ndio wewe uko mko kwa hospitali wewe sana sisi hiyo ni heshima ndogo na ukija hapo tutakuambia kitu huyo ni profesa wa sheria baba naibu rais namba 2 ya kutoka wapi kutoka Ruto wewe nani alikutuma ukuje mubalize kofia hapo kwani amuko mnajua anakuya kumwekea yake alikwambia anasoma anajua yede digira mekerire okay tusikeke bale ke marari yeye outlook I can't sorry forgot to give the keep fa kofia okay sorry chukua kofia haya sawa faya si faya tutaki hiyo maneno baba hiyo kofia tunaomba tupatiwe apology kwanza imesukuliwa kwa video na kwanza zile kofia zimesimama za vijana wandogo zile za kuendesha lori naitwa evuarara na efueshi na mahewa tunasema tafadhali watu waambiwe vizuri kende ni Deputy President wewe kama akitoka kwake alikuwa amevaa kila kitu wao ndio unakuja kumuongeza mavazi kwa jarae na dhuti na tai okay kilivyo kengeti wewe andeni Nduale wewe
hiyo kitu kufanya mzuri. Hatutakutumania uambiwe hatujafurahi. Unatoa kofia ya mtu hata kwa kikwetu kutoa mzee kofia pia ni madharau. Ulidharau ile kwa kwanza, unamtoa kofia alafu unadharau deputy. Transfer madharau. Nero gohe mudo ngiruta kofia mu. We. Kara. Uruta mudo kofia. Mudo cia gikiona umwagite muno. Rupio. Sasa unatoa mzee kofia alafu unavalisha tena manjacho ya mtu unaleta kwa executive. Na embrace. Unajua badala ungevalisha hao oria wengine walikuwa. Eva agora kidike. Evide duaria menya. Kidike ni munere kumukira. Na bao yue sasa wewe level yako ka level yako bebe. Na makofia yako hiyo. Hizo makofia tumesema sasa kutoka leo David atakuwa akivaa makofia. Unamvalisha sana nini? Kama anjapangiwa yake wacha akae bila. Juzi mkamwanika kwa mvua akanyeshewa. Sasa mnataka mumvalishe mitumba za kofia zimetumiwa na mwingine. Second hand. President werae na kofia yake ya white. Aina yake ni God Papa. Yeah, God Papa. And he was looking smart in that. Sasa mbona Mungu tengenezea ndu nani huyo nduale yake patia kiende kofia na kawa ya presidency. Unakuja kutoa watu makofia tena mbele ya watu baba. Na unapea naibu rais. Tena unamwambia ba. Na unajua naibu rais naye ni mtu msomi, hataki kutengeneza atishinda mbele mkubwa yake akavaa. Nyinyi ile wakati mtamfikisha mwisho mtayua. Sasa akianza kujikuna kuna. Ndio leo ndadeka wega. Unia hapa siri ngoro deka ngombe. Ngoro deka ngombe. No nakura die kinde kidige mingi. Ya ikemeri kithia the ngai. Ai. Kame horithia the teri ni hau. Na ngwire horithia. Munene iwe haga ndakanyita no na hau thutha. Yoria ndimwe hai sesa munene sesa watu ni gotheru. Yo. Professor, chikabai, tukue uniform. Tuende pamoja tukue uniform. Ni nani hii? Wewe va kwa tukueleza baadaye. Tukueleza. Wewe. Ndio yake kuna ile mziki. Mimi sio mtu wa kuvalishwa makofia ya matakataka. Pacifier. Ile akedu. Asa duara na neka wega. Gika muthuri ogu ate. Ikiwe uraki who are you? No kwa jani munene waku. Pio na kuraihu. He can chair the cabinet meeting. Yes. Na gwathi. Reure. Hamaton igecimuri. Hamaton. Yes. Inalitoa waheirwo ni ithe. Tondu ithe teneri. Ni aruta wira meri-ini. Ni andu a meri ni mai uhoro muno wa huho. Yes. Ni he uho cietagwo Hamaton Wind. Yes. Riu agetigwo ritwa riake Hamaton. Yes. Ni muthuri we muritayu. Na ni muthuri atigirwo ni mutumia tumiaka tuthiangite. Yes. Riu na kavara kanini na ciana ciake. Niki maronania na ciana? Gecimuri ni wa airetu ana na mwanake uyu umwe. Mwanake uyu wake akorwo kuria Australia kundu gwitagwo Perth. Yes. Australia. Australia. Kuu ni thi na thi.
Yes. Ni muthukumi wega tutondu indo menacio. Ukaigua mundu wi bururi wa nanja wa thungu na ni professional ri. Tondu ni rigitari ku watu wana. Ku kwandikwo na maratathi ati rigitari ri. Were ureke tuge ohana CS guku. Geseji. Yes. Ari akena guku ri. No matikaire uru. Tondu mwari uria riu utakirathimĩtwo na ngari nene ri ena Prado ucio riu niwe wina nini mwana ũrathimĩtwo na kakario kanini ayoka mũndũ tũrĩ tũtatũ mai kinya andũ marauga atĩrĩ kũrĩa ũguo gwĩtagwo ndũnyũ ya cegeri nĩ kũrahehera gathe itha wao riu gicimu maragio to ni mari interest ha maruru garden estate ri macoka ni mutheka undu hau amakuiririe nigetha makakiaga na mituki yake agaguthia kumungetia kumubara Nairobi ikuhi ni marigayanaga we uthio muthi we ucio ngirucio magakimungetagia ri ikuhi ha matoni kiria araugire ri araugire onokoro nigetha tikire guka guku to na andu magathagia ri nigetha tikire guka guku ndireciria nake to mundu munini mundu ugithiangite miaka avana arauga bikafu yake ya LUV namba KTS ile huo kuru euka Nairobi okiririo ngari iyo nigetha afureraga nayo kuru afureraga nayo guku ya kiro ciana ciake nacio ri matiwe gwika kaundu kanini ni kururia maundu grand na ninge haria maroroi hati yakago nyomba ninge hau ti yaku ati ni ukuguthaguthania kaundu na ni oni andu maraguthaguthania kaundu au ciraguthirwo ciothe vaira thikari ikara mareve-ini hau ti hakuguthaguthania kaundu yarae yokire ha matoni na ni mucie mukuiko we umenye brenda yau ati ko 500 asa ti asia ona ti wakuota kureka kwa januthu yes tiuga maruru ya mwena uria hari ekinyite arabu gathi furati na ku kimuna kia bereri ni kwa nuthu weka kwa nuthu riu ha matoni gecimuri mbare na riri ni arauga privacy yake ri ndira observe ni neighbors kana nima ti neighbors you see no gwaramenyete guikana mwanake umwe wa ng'ombe riu guku ri andikirwo Osimani eri wa muthenya na utuku resident aguikara guku tia guka magethiaga ena chaba boys igiri ya mahwa yes na ena iretu ena arume eri akuruga chefu akuruga nyumba hena muiretu uka ku ni undu wa riu utheru generally ucio ni akiinukaga ucio ni day scholar yes riu gicimu thina auga riri ndarahota nginya kwigariura ndarahota kwigariura andikirwo andu acio othe a wira auga ni ndirenda mathie gutigwa andu aya uyu maraguri uyu urangiraga ni aragia wega wake hingo-ini na muiretu uka gutheria na ndiwe niki maugire inukage ucio ciakana ni ciana heondo cio ithe ona matia mumenya ira au atiriri riria ndi uragwo guku ni arume aya ari arume atano na makino na mundu umwe na maikara we gutari kubao ni ndaga ngiorio tuciko tuigana na ndari anyitania ndinyu asukari arenda ati agicimu ndirenda guku gutigwo mundu uyu uretwa Ibrahim we wagakobia na Sicilia aya ngimathiko Sicilia ni ekuruga na atherie aya nge guku gutuikite baratha ya maraguri na mera ona ndiye agwo nginya mweke wa gwiciria ni uri athiururukitwo ni ngano ngiroro we aya ngiroro uyu ngamuria makauga ati ni muciari security ya andu
Nendera igwa thiurukitwo muno ndirahihia. Ndio choka ndunyu yacege. Otuko niene ngocoka ndunyu tondu ri. Aiko ndirang'etia ndirica-ini uguo ngona oregece haria na toci. Na kundu guku gukiri thonjo ndirabata inegene ringi ningi arume amwandikite guku na ti aingi majona matithekaga guku ni maana andu mangicoka magaruruke. So in short he has a problem. Ni guthiururukirio ni arume aingi. He's saying is too kwanja riu ni aigua ati ni marihagwo mbeca icio ni neagwo ngebanga nacio. Wana wakine wakwa ni arokire ana arauga ni tuthiururukiirio muno ona andu matigacukana arenda atigiria aruti aria wira ni ndireciria nta maigua agikuyu waya ona ngeria na thimu aya kandira kirangirwo ndiraiyuki renda Ibrahim ucio wake hingo Cecilia nake abatio gikirwa ruga ekundu kuri nike ndio na tena wara muceke we arauga from a HR perspective he murutuiro urabatara promotion. Yes na age position icio idikire ori redundant ucio na niwe wibata nani aya ngene mbia imareha guku tariwe yake hingo mahinguragira utigarire muoka mehe ni ndo security ya ndo ya kuna the compound and the property mwana ne hatini ndane neha Tare ngomera hende ngene ngukinya ndunyu maingeria kara iyo thega bika vyakwa tende kungitira hana taka arauga we ti ngenge aikare akiroragwo bana mundu mugima ndenda gutindirirwo na marapure rago kuguothe nginya na theini ate ne gone kurora security na gutheria bana taka Nemo manyihie kana njoke ku ndunyu cege irugongo ikandikire atiriri andu atotio ya ine Atasha Fafa, they've worked with us for quite a while. Makoka, hapana, meheriei. Mundu athiurukitwo ndungiona kiruru giaku. Mucoke mumahe nyumba nginya cia kurara guku. Maturaga maruga wo mena cia guku gutararika gokiria cio nguyu. Madio mukago mena ninge mutingia kamucio wigano macoke mahande nderema Okay, hogora one wacio. Kauna tiwera muinge maruta matinda mai kumutha tari. Na uthikeria patanicio. Magatheka, magetururira. Ndigiro Cecilia, amomara gurio wa kihingo. Na Cecilia puro moto. Cecilia nake eherio kuria nja guthambia. Na tuike buda ni atige gutinda ke inoka ne njerithagirio cai ari hama tonire matienda mamiongi maikia baino kiura ni marona ti humanitarian tona ke serious yo ne nyake nyoma ya magatagati mudu ito ndo ke mwandikira kairetu ni ngiri kare ya muthoni awe si serious yo na ni ange na yetondu weekend ni okana tuhitu ake tutungu tukarugaruga kundu guriku tukarugaruga kundu guku ningi ona aso yetu ni maraguri matheri
no nä mekera kå ndå nä mekera kå ndå gå kå riri aya arå me njiguana nä mateire akao na kå matå re gå kå mathambagia tari Waitonga matå ra gå kå na ihiga rä a gå kå mutha magå rå na tari I think he has a problem with the men. Yo, rumo na mondro me atinda no wira wa gå kå mutha tari kå renga ndwara cia magå rå ndiå kana ikä meraga å tuku ndarona marä arå me very productive ikumi na 58 tiwaka thutha wa mohoro nä tå gwethana na må ndå wä gå rä ire kanyamå thä-inä wa thoko ya Soko Fasta no andå acio na hau nä mendete kå renga ndwara cia magå mutatari nä arengire ndwara nayo nä maigaga kå gå rå no na ngä moithia ndandeheragia kå gå rå hau